thom kinang sot alam putha kachingki chingwai ji la pen alamrai kedeng ji aphan pu vu signifying kora trok themana ni Karbianglong Autonomous Council 251 session kangni session along Karbianglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Liram Ronghang pen thom alam kachingki chingwai ji aphan session along paklang alang ni ki paklang ke Karbianglong Autonomous Council Judiciary mate conduct and attire rule surini rain korapho paklang laso tengsi Karbianglong Autonomous Council Judiciary ki bg lapen koson si ke klam kedam jia puthak chingki chingwai lo laso teng kadu ka be chedon sarpen Judiciary along ingdeng ki thom kangsai aron pensi Karbianglong Autonomous Council Judiciary koratum sai klem pompo Village Koralong Rong Asaratum Pensi ing Saipo. La Sopi Karbianglong Autonomous Council Judiciary Koralong Si ing Saipo puta paklang. La Somsi Karbianglong District Long Pen nang ki Pieron Tengsi non puta Council Kichari Arona Tang Mate Rule and Procedure and Bomlan. La Siajer Dinklui Pen Akinang Jia Teng Karbianglong Autonomous Territorial Council Kichari Jia Phan Rule and Procedure Selam Patangsi Pini Session along Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang Vanlo. Laso teng Council along Kaduka Beach Don Sarsi Denglo. Laso ki dengateng Governor along approve upon Lu Poputa Session along CM Paklanglo. Laso P Karbianglong Arlo Kapre Asai Kamalong Kidordi Pope Aparman Supplementary Budget Sikalak Inkoira Suri Plikebra Paro Pora Pokebra Pietangka ki hanga puthak tame Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang pen session along paklang laso teng Karbianglong Autonomous Council along KAAC avepin kadu kabe chedon sarsi alamrai deng kacherai tang sondo antame kachikroy phan governor along pali pusi Karbianglong Autonomous Council CM session along paklang Session along Kachitong EM NEC Tumpen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang Phan Lapuson Kidam Tangani Kiklem Thekthia Son Anta Kiklem Pen Karbianglong Apurno Kitokpot Kachuru Pajepensi Chedon Dunu Hiro Council Rule and Procedure along Autonomous Teraja Kong Atengsi Karbianglong Autonomous Territorial Council along Tame Kichariaron Atang Lapen Ajakong Pinang Anke Do Poputa Alangli CM Dr. Liram Ronghang Jailo Session Judera P Pirangkia Tumpen Kachingkia Hut Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang Pen Tapat Langap Along Lam Kia Puthak Tami Laso Puthak Alang Likit Hanke Ahoy Along Kithir Tip Monsam Ki Dojia Phan Sai Klem Bomlo Laso Parman Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Aphantami Chingki Jethan Loputa Alang Li Ningje Ajahak Tum Long Le Kachojor Ki Doko Ajoini Si Bangatum Nitumalong Lepu Chipulong Loklo Ahoklo nilisi ahoy kacharai kom Japan akimang pen thingpi aklim paelo laso teng nili Augustin Hansia tumaphan pinkhat ador kido athingpi aklim si paelo lahai thingpi thelo te ahoy ki dwara tumaphan kiwang jiani ale long popwa kimang pen si thingpi aklim paelo puta alang li tham 1 kilometer dak bola adai karbi tumang se dak no mesena thingpi elo long te moda khai lok ta arara tumphan pipo fulonil karapon no lapen kada Agustin Hanse la border situ lapen part ada arab dan celang si elo lapen ne darapon no ja border protection sita me ada cuma tumai bang taksi dak lapahin no kang lasi laso bang ke aprang na dolo cho lang tum na pahin no lo aprang Ili tu marleng tum ta lang tum nang elo Karbianglong long le pro thengpi chuning ke thengpi rong ta da kar bidum fu piat lo sok ta pahino piat lo lasi ada parliament solution je phanda ne chief minister man chingwai la konak sama pe da chingkilo telephone pe la pe nada ga deputy chief minister phanda chingkilo lasi lahaya Allah mabtha prabjin pe ne chingki pe la so parliament solution phanda News Report Karbianglong Live